erga dukkana suni darbe nam farse Yesusin jejade erga dukkana suni darbe nam farse Yesusin jejade መጽሐፈ ሴራ ለኮብሳ በቆና ድግደሚ አፍር ለኮብሳ ኩደሸኒ ካፍኔ አመስ ባላአም ዱቢ ኢሳ ያደ ገዲ ፈጎ ኦፍ ኬሳ ቀቡሰና ዱበቹ ኢሳ ኢቱማ ፉፌ ዱቢ ባላአም ኢልማ ቤኦር ዱቢ ነመ ኢጂ ኢሳ በነሜ ዱቢ ኢሳ ሰገሌ ዋቀዮ ደገኡ ከን ኢሳ ቤኩምሳ ኢሳ ሁንዱማ ገረራ ጅሩ ቤኩ ከን ኢሳ ሙልአተ ኢሳ ሁንዱማ ደንደው አርጉ ከን ኢሳ የሙ ኩፉ ኢጂ ኢሳ በነሙ ደጋአ አኒ ኢሳ ናናረጋ ገሩ አመሚቲ ኢሳ ናን ኢላላ ገሩ ዲዮሚቲ ኡርጂ ያዕቆብ ኬሳ አሲምባ ኡሌን ሞቱማስ እስራኤል ኬሳ ኢንካ ጌጌሲቶታ ወረ ሞአብ ኢምቡብሩክሳ መታይል ማንሼት ሁንዱማስ እንጨጨብሳ ኤዶም ኢንቀበተማ ሰኤር ኢሼንዲነ ኢሳታቴስ ኢንቀበተምቲ እስራኤል ገሩ ጉደቻይና ዴማ ከመው ያዕቆብ ኬሳ ኢምባ ወረ መንደራ አርኬሰት ያፈኒስ እምበለሰ ጀዴ አሜን ሙጭቻ አዱኛ ጂጂሬ ዓለምን የለወጠ ሕፃን ያ ሰውዬ አይደለም ያ ጀነራሉ አይደለም ያ ጦረኛው አይደለም ያ ኮሎኔል አይደለም ያ ሕፃን ዓለምን የቀየረ ወይ ደግሞ የለወጠ ሰገሌ ዋቀዮ መጽሐፈ ሴራ ለኮብሳ ከና ለኮብሳ ድግደሚ አፍር ኩደሸኒ ካሴ ኩደ ሰገሊት አንጋ ኩደ ሰገሊት ከና ሲኒ ዱብሴፍ ቀብዬሳ ወሊት ፉፊንሳን አከ ዱብፍተኒፍ ጀዴተኒ መሌ ለኮብሳ ኩደ ቶርበረ ከንጅሩ አከስ ጀዴ ዱበታ ለኮብሲ ኩደ ቶርበኩን አን ኢሰናን አርጋ ሉክ ዋይም መሲቻ ይሰዳለተ ከና ሴራ ኡማማ በቆና ሰዲረቲ ነማ ዋቀዮ አከቢበሳፍ አከበከኛ ሳቲ ኡሜ ኡልፊነሳ ኢረካኤ ካኤ ለፈደፍቅ እንጅሬ ለፈደደብን እንጅሬ ለፈደቁብ እንጅሬ ለፈዱ እንጅሬ ለፈሎል እንጅሬ ለፈወራንስ እንጅሬ ለፈሆንገ ሚደሙን እንጅሬ ዋቀዮ ጀልቀበ ነማ ኡሜ ካኤ ነማ ኡሜ ለፈን ካኤ አዳሚፍ ሔዋን ኢዶ ዋቀዮ ኢሳን ካኤራ የእግዚአብሔርን ሕግ በተላለፉበት ጊዜ አጥያት ተገለጠ አጥያት ሲገለጥ ደግሞ ሰው በአጥያት በእግዚአብሔር ፊት መቆም አይችልም መቆየት አይችልም አጥያት በእግዚአብሔር ዘንድ መኖር አይችልም በአጥያትም በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ አንችልም እግዚአብሔር የአጥያት አምላክ ሳይሆን የኃጢአተኞች አምላክ ነው ዋቀዮ ዋቀ ጩበ ሞታት መሌ ዋቀ ጩቡሚት ዋቀዮ ጩቡ ወጅኒ ነማ ይኑምኔ ነማ ኦፊ ቁልቁሉዳ ነማ ቁልቁሉ ኡሜ ኦፊ ቀጄላዳ ነማ ቀጄላ ኡሜ ኦፊ ስሪዳ ነማ ስሪ ኡሜ ኦፊ ጉቱዳ ነማ ጉቱ ኡሜ ግን ከዕለታት አንድ ቀን ሔዋን ገረ ኢዶዳ አባት ባቴ አዳም ብራባቴ ገረ ማሲት ጋፈደምቱ ኦፈቱ ኦልጀዴ ኢቲአሴ ማልኛዳ ማልኛትና አይስኒን ጀደ ከነከሳ ሁሉ ማዩኛዳ ገሩሙ ከሰገነኛትና ጀደት ይውላችሁ ኢሽን ሐሳዋ ቀዮ ወልአሉን ሸማሊን በከመስል ተፈካት ዱቢ ባየ ከዲሸና ሶፍቱ አሳባየ ከዲሸና ሰው በርባደ ቦፋ ወጅኒ አዳም ሐሳዋ ቀዮ ወጅኒ መሌ ቦፋ ጅና ዘይምበኩ ያ ኢባብ መጣና ካሳታት በኋላ አይኖቻችሁ ይከፈትላችኋል ብሎ ነገረ አስተማራቸው ሰበከላት አስተማራት አድቫይስ አደረጋት በዛው ምክንያት ሰበበ ሰናፍ ሔዋን ሙከይኒ ኛዳ ጀከሰንቱ በነማ ጀደሰና ኢሽንጋ ፈኛት ጂሸም በነምኔ ሮሰና ቆባት ኦፊኛ ተረቴ ጋፈኛ ችፍቴ ነምች ጋፈኛ ተለቸኑን ሳኒ ጂሳኒ በነሜ
ምክንያቱም እግዚአብሔር እሷን የሰጣት ለማን ነው? ለሱ ነው። አይምሮ ሲከፈት ነው ሰውነታችሁ ሁሉ የሚበራ። አባመና እጂ በነምናናቲ መናስ በነም ኢኒ ኤርገን ኛቴት እጂ በነም ዱረ ኛቴ ገሩሽን ኛቴ ጌስቴፍ የሮ ኛቴ ቁላሼ ነገር ኤርገን ኛቴ ገሩ ቁላሼስ ቁላሳስ ነገርት ከናፍ ሰሙንኬ በነሙን ስራ በርባደማ አፉር ቁልቁሎን ሰሙኬ ሲፋባ ነው። ሰሙኬ ሲፋባ ነው። ሰሙኬ ሲፋባ ነው። አከስ ጎረኒ ዋቀዮ ፍርዲ ላተ ፍርዲ ጋበላቱ ዱፌት ኤሰ ጅርታ ጀደን ወዴት ነህ ስሎ አኒ ቁላኮ ተየስሎ ከደ ጋበ ጀዱ ዋቀዮ ጀጀ ቶኮ ጀደን ኤኙቱ አከት ቁላኬ ታቴ ሲቲሜ አንተ እኮ ራቁትን አታቅም፣ ባዶነትን አታቅም። እንደዚህ አይነት ነገር ጎዶሎ ነገር የሚያይ አይን አልሰጠውክም። ኦሪጂናል የሆነ ነው አንተን የፈጠርኩት። አታቅም ነበረ። ማን ነው የነገረ? ኤኙ ጋር ስትበከት ቁላታት አሁን ወደ ሰበብ ገቡ። ወደ ምክንያቶችን ወደ እንትን ማድረግ ገቡ። ኢሼትን አላት ሄዋንት ሙከት ራኛትና ጀተራ ኩቴ ፍደነኛችፍቴ የርገሲ ወደ ቁላ ወሊከኛ አርግኔ ወልኦከነ ኢምበቀነ ሎክ በሩምስ ሰይጣን እንቻ ስሪሞ ስሪ ቢተተኒ አዱስ ስሪዳ ኛዳ ማልታቱ ሄደ ኢምበነምኔ ጂሳኒ ገሩ ዋቀንታኔ ማለ ይጂሳኒ በነሜራ ገሩ ሞማል እንዳል ዋቀንታኔ ስሪ በርሲሴ ቹደላ አርግተኒ ስሪ በርሲ ገሩ ለፈኒ ጀደትም በነምኔ ሲሶ ባሰይጣኒ ኢየሱስ ዱጋዳ ኢየሱስ ጅሬኛ ኢየሱስ ከራዳ ኤርጋ ከዝጎደ ቦዳ ዋቀዮ ዋምብራንጀነ አዳሚን ጋፈናን ሄዋኒን ይመተ አዳሚን ፍጭሲሴ ሄዋን ይትደርቤት ሄዋን እኙቱ ኩቲቲ ፍዲ ኛችሲ ኛዱ ሲንጀደ ጀናን ቦፈቱ ነገወምሴ ዮኛ ተነከዋቀዮ ታቱን አንጀደ ከናቦ ፊኮስ ኛደን ኢሳፍስ ከነ ጀተን ለጨኑ ሳኒ ማልታ ይራዋቀይ አሶፍ ሲሴር አዳሚን አሶፍ ሲሴራ ሄዋኒስ አሶፍ ሲሴር ቦፋ ማሊፍ ለተጎምስተ ጀደራዩ ዋቀዮ ቦፋ ጅናዛ አንቀቡ ወረኡ ሜጅናዛ ቀባ ሲወጅናዛ ቀባ ዋቀዩ ነመጭ ነገ ሰንጅሩን ዋቀዮ ሲወጅናዛ ቀባ ጀዳኔ ሐረዩ ዋቀዮ ሲወጅናዛ ጀዳኔ ሐረዩ ዋቀዮ ሲወጅናዛ ቀባና ጀዳኔ ዋቀዮ ቦፋ ጅናዛ አንቀቡ እዛው ላይ አቆመና አዳምን ጠየቀ፣ ምክንያቱን አቀረበ። ሔዋንን ጠየቀ፣ ሔዋንን ምክንያቷን አቀረበች። ስለ እባብ ተነተነች። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ከአዳምና ከሔዋን አልፎ ከእባብ ጋር ማውራት አልሄደም፣ ወደ ውሳኔ ገባ። አዳም አቲ ዋነን ሲንጀደ ዲፍቴ ዋናት መናቀ ሲንጀተ ዋነገሰፍ ደፍቀከ ኛድ ሁሌም የምናገረው እቺ ቃል ነው። ደፍቀከ ኛድ ወልዳገ ሰተኛ ከሶሊን ጀቻው ለነይ ሰገሌን ኩን ረቲ ነው ጀቱናን አኒ ኢየሱስን ቢሊ ሰባየር ኢኖጆዶቹ ሚቲም ወጂ ኖጆዶቹ ሚቲ ገሩ ደፍቀከ ኛድ እቹን ኤበውቱን ታኒ አባርሳ የእርግማን ቃል ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ይሰበር፣ ከህይወታችሁ ይሰበር፣ ከቤተሰባችሁ ይሰበር፣ በኢየሱስ ስም ይሰበር። ደፍቀከ ማልተይ ኛድ ቶክ ለማ ሙርቲ ለማፋ ሰበቢ ከቲፍ ለፍቲ ባላ ወራንቴ ሀቢቅልችቱ ጨረሰ። ወደ ሔዋን መጣ። ሔዋን አትሞ ዋና ባመናከ ዱበቴ ዋንኒ ሲያጨጭ ዋና ወልት ቀበስ ንጥሜ ዳጋው ድዴ ዋምቦ ፈዳጌሴፍ የሮንማ ኢግኒኬ ሂንንገላ የሮዴስ ጭኒን ሱዳን እንዴስ ከኑማ ከሳሞ አባ መናኬ ይያድ ገሩ አብዲ ቶኮ ቀብዳ ኢኒ ስራ ዳለቱ ቦፈሰ ሲጎወም ሰገና ማታሳ ገድንቱማ ቦፊችሞ ኮሜሳ
inni daajeden. Look, inni sir, oh praise Lord. Inni sirraa dhalatu boficha maalinta gadintuma. Bofichi mokoomee samaalta inni da. Bofa jechuun biyya lafaa jechaadha. Yesuusif gaafa inni dhalate Heroodis irraa jalqabee idduu jalqabe. Idduu jalqabe akka inni lafa hin jenne. Lafa akka rakkan hin jiraanne idduu jalqabe bar. Lafa rakkan hin jiraanne. Kazaas bofa gaafa jeeftan maal gootu? Maal gootu? Na waaltu saatiniidhaan. Maal godhama bofi? Hin fannifama. Lafa biyyootti hin buufamu. Sababni isaa Adam jechuun biyyoo jechuudha. Adam jechi jedhu hiikni isaa biyyoo jechuudha. Bofti immoo maal nyaata? Biyyoo nyaatee deebi'ee fayya. Kanaaf bofti yoo ajjeeftan yoo Adaamin argannaan maal ta'a jechuudha? Hinkaa. Ilmi Waaqayyoo isa si nyaatee mataa sirratti ol qabate sirraa dha'ee ragaa. Kaza Waaqayyoo erga akkas jedhee dubartittiidhaan inni sirraa dhalatu mataa bofichaa gadiin tuma erga jedhee booda bofichaan akkas jedhe dur ol jettee deemta. Inaasofta dubbiin kee nagaama. Amma garuu garaadhaan lafa loota ol jettee na deemtu. Ammaa jalqabdee biyyoo nyaattaa kan dubartii kanarraa dhalatu mataa kee gadi tumaa hin jiraatta. Seera lakkoofsaa irratti Bala'aamiin gaafa dubbatu nan arga fagootti jedhe amma as dhiyoo miti jedhe amma immoo miti jedhe ammas miti dhiyoottis miti garuu fagootti idda Yaaqoob keessaati kan dhalatu jira. Inni saba isaa furmaata kennaaf. Inni saba isaa bilisa baasa dhufe. Inni saba isaa waanjoorraa cabsa dhufe. Inni saba isaa dukkana keessaa ifatti baasa dhufe. Himatal. Mata. Amen. Isaayyaas boqonnaa 7 irratti saba gidiraa keessa jiru bara mootii Ahaaz keessa Ahaaz mootii ta'ee bara jiru bara mootummaan isaa dhiphisaa jiru keessa Waaqayyoo Isaayyaas bira dhufee akkas jedhen. Elaa jedhe Isaayyaas ka'e deennaan Waaqayyoo ofii isaatii milikkita isiniif hin kenna. Isaayyaas 7:14. Waaqayyoo ofii isaatii milikkita isiniif hin kenna. Milikkiti kunoo durbatu ulfa. Durbatu maal ta'a? Durbatu ulfa የማይታሰብ ሆኖም የማያውቅ በእግዚአብሔር ብቻ የሚቻል አሜን። ምልክተን እስኒ ገና ዱርበቱ ulfa ilma moodessi maqaansa Amaanu'el. Amaanu'el jechuun Waaqayyoon wajjiniin jira jechuudha. Mi afaan keessa saaqadha Amaanu'el jedha yaade. Dabala dubada amayyo. Dabala dubada amayyo. Maaltu sirriitti dhaga'ama jechuudha. Amaanu'el gaafa jennu Waaqayyoon wajjiniin jira. እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ተብሎ ስም ብሎ የምናምነው ጌታ በተራራ ላይ አለ፣ ባህር ላይ አለ፣ ምድር ሁሉ ላይ ሞልቶ አለ፣ ሰማይ ላይ አለ ብለን የምናወራው ግን በዚህ ትንቢት ደግሞ እግዚአብሔር ከሰው ጋር ሆነ። ኢማኑኤል ተባለ። አሜን። waaqayyoon nama wajjin gaafatau maqaan isaa eenyu jedhama? Amaanu'el jedhama. Isatu nu wajjin ta'e. Boqonnaa 9 irratti sabatu dukkana keessa jira. Isaayyaas 9 ከአንድ ጀምራችሁ ስታነቡ ሰባ dukkana keessa deemaniif ifni guddaan isaa imba jedheeti lakkoofsa 6 irratti ድንቅ ሃሌሉያ ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው። lakkoofsa 6 ጫኑፍ ዳለቴራ ሙጫኑፍ ዳለቴራ ሕፃን ተወልዶልናል። ኢልሚስ ኑፍ ከነሜራ ልጅም ተሰጥቶ ወንድ ልጅም ተሰጥቶልናል። እሺ ሁምኒ ሞቱማ ኢሳ ገቲቲ ይሰር ጅራ እሺ መቃን ኢሳ ጎርሳ ድንቂ ዋቀዮ ጀባ አባ በረበራ አንገፈ ነጋ እንጀደማ አሜን። ሙጫን ኑፍ ዳለቴራ ከዛ ኢልሚስ ኑፍ ከነሜራ ሙጫም አሉ ተይራ ኢልሚ ማል ኑፍ ተይ ኢልሚ ኑፍ ከነሜ ሙጫን ገሩ ማልተይ
Hindalat mucaan dhalateera waan lamaan isinitti bagaran jedhe isaan kana lachan mucaan nu dhalateera namummaa Yesuus waaqayyo maal ta'e nama ta'e iddootti waaqayyo nama ta'e asitti mucaan nuuf dhalateera jedha irra deebi'aa ammayyuu jecha tokkotti naa dabaltu mucaan nuuf dhalateera jedha waaqayyos nama ta'eera jedha mucaan nuuf dhalateera jedha waaqayyos nama ta'eera jedha Eulachu humility sa gadoof deebisuusa nama ta'uusa foon uffachuusa dhiphachuusa gidirfamuusa akka namaatti beela'uunsa as keessa jira jechatti kana keessa mucaan nuuf dhalateera sa jedhamu keessa ari'atama jira beela jira dheebuu jira waraansa jira fannifamu jira garafamu jira ajjeefamu jira fuula firdiitti dhiyaachuutu jira maal saati kun namummaa saati Yesuus nama ta'e mucaan nuuf dhalateera Yesuusummaan saa namummaa saati Kiristoosummaan saa waaqummaa saati Gabrielin gaafa dhufee itti hime Maariyaamiin ilma deessa maqaasaa Yesuus jettee moggaaftaa jedhe Wangeela Maatiyos boqonnaa tokko dhaxxanii yoo dubbiftan immoo hidda dhalootaa 14 lakkaa'ee 14 lakkaa'ee hidda dhalootaa 42 erga nutti mee booda 42 maffaarratti maal jedha Yesuus Kiristoos Masiihicha jedha mucaan maal nuuf ta'eera waaqayyos nama ta'eera jedha iddoon kun iddootti waaqayyo nama ta'eedha malee iddootti namni waaqayyo ta'e miti mucaan nuuf dhalateera waaqayyos maal ta'eera nama ta'eera nu gidduus buufateera nama ta'e nu gidduu maal ta'eera buufateera mucaan maal ta'eera dubbadhaa mucaan maal nuuf ta'eera mucaan nuuf dhalateera jechuun waaqayyo nama ta'eera nu gidduus buufateera jechuudha ilmi nuuf kennameera jechuun ilmi hin dhalata utuu hin taane hin kenname akkas jechuun salvation is gift of God fayyinni kennaa eenyuuti kennaa waaqayyooti fayyinni nuuf kenname ilmi nuuf kenname gaafa jennu fayyinatu nuuf kenname mucaan nu fayyise miti ilma sanatu nu fayyise mucummaa isaa utuu hin taane eenyummaa isaa ilmummaa isaa mucummaan gabrummaa jala isa galche ilmummaan immoo gabrummaa jala isa baase inni isiniin galle moo raftan asum akkasin jedhe mucummaan gabrummaa jala harka seeraa jala isa galche ilmummaan garuu seeraa ol Essay amen Galaatiyaa 4 tokko kaasi dubbisi nan dubbisa akkas jedha Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatti darbee argachuuf jiru dhaggeeffadhaa qabeenya sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu hamma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaa irra hin caalu hamma barri abbaan isaa mureef ga'utti harka warra isaa guddisanii fi warra isa bulchuuf hadaraa itti kennamee jala in tura nuyis akkasuma afuuraan ijoollee yeroo turretti gurguddoota afuurota biyya lafaa kanatti hojjettoota turre barri murameef sun yommuu guutetti garuu waaqayyo ilma isaa erge innis yeroo ergame dubartii irraa dhalate seera jala galfame inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan waaqayyoo taane akka guddifamnuuf kana godhe አሜን አሜን እኔ የምለው ይህ ነው ወራሹ ሕፃን እስከሆነ ድረስ ሀብት ሁሉ የእርሱ ቢሆንም እንኳ ከባሪያ የተለየ አይደለም አባቱ እስከወሰነለት ጊዜ ድረስ በጠባቂዎችና በሞግዚቶች ስር ነው እኛም እንዲሁ ገና ልጆች በነበርንበት ጊዜ ከዓለም መሰረታዊ ትምህርት ስር በመሆን በባርነት ተገዝተን ነበር ነገር ግን የተወሰነው ዘመን በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ ይላል በደንብ ስሙን እኛም የምለውን
ወደ ላይ ስንሄድ ወራሹ ሕፃን እስከሆነ ድረስ ይላል ሙጫንሱን ዳልቱ ቀበኝቻ ሀተውዩ መሌ ገሩ አማ ሙጫተ ኤጅሩት ሀርከ ጉድፍቱ ጀለታ ሙጫን ኩን ቀበኝች ከንሳውቱ ተኤጅሩ ሀርከ የኙ ጀለገልፈሚ ሀርከ ጉድስቱ ጀለገልፈሚ ዋን እንኛቱ ኦፊ ፍራተኛችሁ እንደንደው ኤኙ ከናፍ ጉድስቱ ከናፍ ዮዱጉ በርባዴ ጉድስቱ ከናፍ ኡፈቹ ዮ በርባዴ ጉድስቱ ከናፍ ረፉ ዮ በርባዴ ጉድስቱ ትየማው ለፈን ረፉ ገሩ ማንች ከንሳት ሕፃን ስለሆነ ግን መወሰን አይችልም ሙጫዋን ተፍ ሙርቴሱ እንደንደው ሙጫን ሀርከ ጉድሴ ጀላጅራ ቀበኙማ አባሳ ፋደሳቲ ካን ኢትጋፈተውማ ፍራቴ ከኑፍ ጉድሴ ህግ ነው ማለት ነው አጭ ጀላኑ ፍሩዱ ኢየሱስ ለኮፍሰ ሸን ረጥ ማልጀት ኑይ ጀዳ አከኑቲ ኢልሙማቲ ዋቀዮፍ ጉድፋምኑፍ ሙጩማ ኬሳ ባኔ ገረ ማሊት ገረ ኢልማን ተውት ኑቲ ኢልማ ዋቀዮቲ እስቲ ኑቲ ኢልማ ዋቀዮቲ ጀራዶ በዳ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢልማኒ እናሉ ሙጮሊን ገሩ ዳሉ እንደንዳን መጻብን ኩን ላሳ ከነኑትማ ሕፃን እስከሆናችሁ ድረስ መውረስ አትችሉም ልጅ ስትሆኑ ግን ስታድጉ ግን ወራሾች ናችሁ አሜን ኢየሱስ ሙጫን ኑፍ ደለት አከኑቲ ሙጫታ አኔ ዳላኑ ነው ጎዴ ኢልሚኑፍ ከነመ ፈይነ ቶለኑፍ ከነ አከኑቲ ዳልቶ ተታኑፍ አቦኑፍ ላቲ አሜን ጀዳ ሙጫም ማልኑፍ ተይራ ኑፍ ዳላቴራ አከስ የቹን ዋቀዮ የኙን ተይራቹ nama ta'eera ilmi nuuf kennameera akkas jechuun fayyinni tola nuu kennameera waaqayyo egaa kirismasiidhaan ayyaana gannaatiin waan lama nu barsiise tokko jaalala nu barsiise lama kennaa nu barsiise ስጦታና ፍቅርን አስተማረን ወንጌል ዮሐንስ 3:10 waaqayyo akkasitti amma ilma isaa tokkicha dabarsee kennuufitti biyya lafaa jaallate kennuufit biyya lafaa jaallate kennaan jira jaalalli jira waaqayyo jaalala nu barsiiseera kennaas nu barsiiseera ስለዚህ ayyaana gannaarrat waalama kenna jaalala barre waaye mucaaf waaye ilmaas barreera mucaan nuuf dhalate ilmi immoo maal nuuf ta'e nuuf kenname jechuun bara baraa keessa jira jechuudha ነበረ ኤተርኒቲ ውስጥ አለ ከማርያም የተወለደው ሕፃን ነው የተሰጠን ልጅ ግን የዘላለም ነው አሜን ነመለማሚት ቶክቹ ማትቆና ሙጫን ኑፍ ደለቴራ ኢልሚሞ ማል ነው ታይራ ኑፍ ከነሜራ ሶ ከና ጃለለ ነው በርሲሴ አያኒ ክሪስማስ ዲሴምበር 25 አከተይ መጫፍኒ ኑቲኒ ሙሲኒ እንጀራ ክሪስማስ መጫፍኒ ዲሴምበር keessa akka ta'e nutti nimu yoo ta'e at the end of September first date of October naannoo sanatti shakkama eessarraa kaameetiin iyyuu isa gaafa maariyaamii elsaabeetiin nattee nagaan siif haa ta'u jettee elsaabeetiin gaafattu ulfi garaa elsaabeet keessaa ji'a ja'a ture ዮሐንስ isheen immoo maariyaam immoo har'uma ገብርኤል irraa dhageesse gara daadaa isheetitti fiidde sokkite isheenis gaafuma dhageesse ulfoofte ka mitire kan ishee ulfoofte sagalee ulfoofte bar maariyaam sagalee ulfoofte ergatti mame booda galtee ulfoofte miti maariyaam yeroo ገብርኤልን nufe nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ati in ulfooftaa ilma hindeessa gaafa jedhu sagaleen maal ta'aa jira gadameessa ishee keessatti mucaa ta'aa jira አሜን ሰገሌቱ ሙጫታ ማለ galtee ulfoofte miti yeroo suma ulfoofte ganaa torbani kudha furettanii yaadina akkuma ulfoofteen sagaleen ulfoofte fiigaaratte miti itti dubbatte gaafa isheen itti dubbattu mucaan garaa Elsaabeet keessaa maal ta'e jedha amen
nagaan siifa ta'unnaan waaw haadha gooftaa kootiitti hin jirtu Elsaabeexachi hin jirtu ishee immoo Waaqayyo arraba bane maqaa Yesuus Kiristoos gaafa deebitan arrabni keessan kun dubbii Waaqaatti banamu arraba bane dhuftee nagaan siifa ta'unnaan waaw nagaa kana eessaa naaf iddee haadha gooftaa kootiitti isheen immoo haadha gooftaa kootiitti ishee magaraatti baatteefis gooftaadha Yesuus Yesuus waan Maariyaamii garaatti baatteef Maariyaamiif quxisuu miti Maariyaamiif uumaadha footoo jarri kaasanii girgiddaatti maxxansantu dubartii guddoo tokko mucaa xinnoo baata malee kan ishee baate mucicha ishee maal dandeessee baatti kan si baate isa baatame sanadha ameen jedha yaati kan si baate isa baatame sanadha ameen jedha isa baatame sanas si baate Simiyoon ko akkas jedhee qabee fuudhee hammatee fuudhee qabateeti waaw amma yoonaatti siinan eegaa ture anarran si baadhaati immoo bara baraaf na baatta nagaa bara baraaf situ na baata gaafa gannaa ayyaanessinu tokko jaalala mul'ifna lama kennaa waliif kennina karameel lamaan taane kennaa iskiriptoo maan taane kennaa erga dukkanamaa suni darbee naan faarsa Yesuusin jeejaadhee erga dukkanamaa suni darbee naan faarsa Yesuusin jeejaadhee eleteera 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 ulfina sadise Edo sabe malet ulfina sadise Edo sabe malet hey deletera 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 Wanjoon du'aa caccabe nus bilisa baanerra nuuf taalachuu Yesuusin jireenya arganneerra Wanjoon du'aa caccabe nus bilisa baanerra nuuf taalachuu Yesuusin jireenya arganneerra Karaan dhugaan jireenyi Yesuus malee jiru Waaqni jaalala isa inni seenaa jijjiiru Yesuus waaqa fayyina hundee jireenya keenya isaaf baay'atuu fi har'aas galaanni keenya Karaan dhugaan jireenyi Yesuus malee jiru Waaqni jaalala isa inni seenaa jijjiiru Yesuus waaqa fayyina hundee jireenya keenya isaaf baay'atuu fi har'as galaanni keenya gammadaa yaa namoota Yesuus dhaalateera mootichi faan dhufeera dukkanni sun darbeera lubbuusaa kan barbaadu jireenya qaana'eera Yesuus mootii ta'uusa addunyaatti beekameera gammadaa yaa namoota Yesuus dhaalateera mootichi faan dhufeera dukkanni sun darbeera lubbuusaa kan barbaadu jireenya qaana'eera Yesuus mootii ta'uusa addunyaatti beekameera